Azange ingiphoce kanjena kule viki eliphelile intombi yathulane. Ngisifundile isifundo. Uyabona intombi noma umfazi iyayishintsha indlela indoda ephila ngayo. Yazi sinothulane sibomakhelwane la emarumini. Uma nje uthulane ashoda ngo-anyanisi uthi aceda nje kungcongcoza ngingakasho nokuthi ngena umbone sekabuka lapha ku-vegetables rack yami athi liphi anyanisi na uphelelwe i-anyanisi ndoda. Hayi ngisathi liphelile athi hayi asihlanganisa imali kuphakathi nenyanga siyolithenga ngabe ayi6 phakathi sithathe 3. Uyabona nje kunalento yokuphilisana ngoba yena nele TV yesibhazabhaza enkulu ngike ngihlale nje kungumgcibelo erumini lakhe ngidlale iPlayStation ilanga lonke. Uma ngibona ukuthi hayi noko ngikhathele kudlala ama games ngibukele uNetflix, uyabona nje kunalento yokuphilisana. Wathola intombi 3 months ago. Uthi amakusuku uDisemba kulonyaka ophelile wathola intombi. NgoJanuwari bathatha izinto bayimikisa to the next level. Hayi ngilabonakale khona ngicale kubona ushintsho kuthulane. Uyabona manje ngike ngithi ngiyangena ngingakakokode erumini lathulane kuthiwe ha maye wena usihlolelani. Ngithi hayi ngingithokozane umngani wathulane uyangazi siphila sona vele kwathiwa hayi beniphila njalo ngingakafika empilweni yathulane uzokokoda-ke kusukela namuhla uzawukokoda uma ufuna uthulane. Ngithi hawu ngiyaxolisa. Athi ho uyaxolisa ngibona ngathi awenzi kahle awungizwanga jika uye emnyango uyonconcotha ngithi ngena kungikhathi ungena. Ngabona ukuthi lo sesakadlali ngakokoda vele kabusha wathi ngingene. Ngathi sengingenile ngathi hawu ukhona uthulane wathi sawubona. Ngathi uthulane ukhona na wathi unjani. Ngathi ngisacela uthulane wathi hayi nami ngiyaphila uthulane usageza sinothulane siyaphuma uma ceda ukugeza siyothenga igroza nezinto zasendlini ubophinde umbone uthulane unentombi manje izinto nesikhathi sakhe uzicitha nomuntu athandana naye nezinto zasendlini uzithenga nomuntu athandana naye. Bye bye. Ngezwe ukuthi inhliziyo yami ishona phansi. Kodwa nje into eziningi zishintshile kule viki eliphelile. Ngibangiswa ukuthi angisho usengakahlali naye full time lo sesi uyafika hambe. Hayi naku mina ngibukela imovie erumini lakhe uthulane phela ngenxa yokuthi unesibhazabhaza se-TV. Hayi ngizumeke ngilale empedeni wathulane kanti yezi intombi entsha. Hayi angazi ukuthi le ntombi vele kade ikulindele ukuthandana nothulane ngoba ngendlela ishintshe ngakhona impilo yathulane iyamangaza ngoba ungithole ngilele lapha empedeni wathi ungibani wena ngathi ngimi le engike ngangena ngakakokodi wathi ngijike ngiyonconcotha emnyango before uthi ngene. Wathi nguwe sola ukashintshi awazi ukuthi uthulane sonentombi umbhede wathulane uyahlonishwa yindaba ubhabhalele embhedeni wathulane. Ngathi cha hayi ukuthi bengibukela iTV. Wathi iTV uyibukela ulele embhedeni awuyiboni icamping chamber kwesivalo. Ngathi ngiyibonile kodwa phela le movie beyinde ngibone nje ukuthi into ecomfortable umbhede. Wathi sis sengikhona kuyazi ukuthi kumele wenzeni. Yabona ngibonile nokuthi uthulane ngitshelwa lawo magama uzidlalisa ngefoni. Ngabona ukuthi uma umuntu sekahlangene nomuntu wesifazane uyashintsha. Bengike ngivula ifridge yathulane ngingakasho nokuthi ngefridge angibone ngisukuma ngithi endoda kunani la ngabe kune drink ngisho ngiyiminyela ngoba vele mhlawumbe seyisele incane. Konke lokho sekuphelile ngoba sekufika umuntu wesifazane
ungithathele uThulane umngani wami.